إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمدي أفتاق أغنى بعدك فواني كتاب التوحيد والإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فباوي سنباب أي ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي من أمتك بيكو بدن علىكم قرآن واقع الله سبحانه وتعالى فيها أم فراتك علىكم قرآن كم واقع نعم باب نبابك مولى رحمه الله بيان قرآن فوا آية تغدي حديث تاوغ باني ندي هفتاغ كياف إيغو تميد أغن من واحد كوي بيكي مي بابك فاه قرآن فائدہ تکا بیگوت اللہ رحمہ اللہ می باب النروا فوا فائدہ تکا بیگوت اول من میدو آہدکوت اما فرتمان بیان کرا فونی الاولى اما فرتم فائدہ کی تفسیر آیت النساء نساء سورۃ کے آیت کے تفسیر متاگا بیان میں کہیں گے چئی اما فرتمان ببابك مصنف رحمه الله بيان كربا فوا آي سورة النساء فانسا سيفنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا مي آياتك تفسير أو منك مي بابك إنجيج من آية الله سبحانه وتعالى بيان كربا فوني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فتوك نصيب اللبفامي إجمالك الله سبحانه وتعالى كورين باوا لبي فتوك هداية لبفامي يهودي نصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت إبامهم إيمان بتي الجبت أدي الطاغوت الجبت المراد من فلان شرح كفان أي باي مفسرون أي سحر كمغا أدي شيطان كمغا أدي كاهن كم أدي الله في علقم كره إهنين تكدي كمغا تفسير الوظافة الطاغوت أي شيطان كمغا مفسر بيان كراف أدي نو معنى توغا الطاغوت معنى كريفا الله سبحانه وتعالى فيها إفراتك رومك إفراتك علىكم كره كم فراتي طاغوت کے مراد کے طریقے ہمیں گندا ایمان کا اگم پوری گوان تفصیل امیوں ایمان وتے سحر کاہن کما ادی بدتک ادی شیطان ہے اللہ فوتو کے ہدایت دے بھی ويقولون منهم بني للذين كفروا كافروا يستكون مخاطب كمن بني هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إباميهن يبهي إيمان أهلور النكي إباميهن إيمان أهلور النبورة تيباميهن يبهي مشركون تدموغ هدايتك ما سيدا كمبورة أو مياتك صوب النزول واحد أكافر أكاك مشركون يهودين غاتك مؤمنون غواهك إهيما أهل كتابين إمهن كمهن فلب فاتي مسميهم توحيدك أهل ورين توحيدك مغو الله دكافتي بسمهن وسميهم مكا مشركون كاريغ بني هذين ما تدموغ سيدا كبوده محمد صلى الله عليه وسلم إمام بنتي مؤمنون بوره إنه وتك فتا هداية توفى مي آية التفسير أو من مي بابوغا إنجي قصة دم ميدان فن الثانية دوناي
تفسير آية المائدة مائدة سورة آية تفسير سابو من أجن قصة أي سورة المائدة فاستوس فنا أي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت آية معنى كي كذلك فان ودار واش هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله تبامهم تممك دين تممن تملامك كرا فرسار كرا كانت تكبره الله سبحانه وتعالى حضرتك قيامت دو جزاك كتما نباغم وكمك تبن كلك فانو تبامهم خبر دبم من لعنه الله كاكو هي كم بيكن هي الله لعن لف وغضب عليه دي كلام كوفا لبكم بيكن هي وجعل منهم القردة والخنازير ادي بيغ ترين اوراي راما مكنا اور لبي كومبيغ ترين ایک معنی کہ ایبیغ صفہ راما مكنا اور بدر وگن دی كومبيغ وعبد الطاغوت ادي شيطان علكم كري كومبيغ می کاندت کی یہودین امیہم اتوگا الہی فوتیں اوویمے نونیام الہی فوتیں کے ہدایت اللہ سبحانہ تعالی دکھوی مغفرت دیگے امیون جہون کاندت امیما اللہ تعالی حضرتوگا می کنکم ما نباوگن وے میتاگم آیتوگا بیان کرا افنی شیطان آئے امیہم علکم کریوا بابوگا بیان کو فوتی امتوگا بیکو اللہ نو فراتکا وتبودك علىكم قرآن يعني توحيد لبفهم بهم بس وني شيطان علىكم كف إيه هذا تفسير متاعنا مؤلف بيان قرآن أبو من شرحه كوا بيان مهجج الثالثة تيمنا إيه تفسير آية الكهف كهف سورة آية تفسير إيه كهف باغا كميهنا بهجتون قرآن بيان قرآن سورة الكهف إكايش سناي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا මේ ආයතක මානයි කෆ් බාගාගේ මීහුගේ කන්තක්වා මෙදුක වාහක දෙකෙවි ඒ කමුග වෙන්නිම්මුග ඉස්සගේ මීහු එමිහු බුඤ්ඤේ لنتخذن عليهم مسجدا ඒ බෑමෙහු එතිබතන් ඒ මිස්කිතෙක් කමුග අතිමම් මෙන් හදාන එවස් මනාෆෙක් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නහි කුරාෆෙක් කමයි रसूल बेकरुन नबी बेकरुन अदे सालेह अलुतकुंगे कबुरुत एमिहुंगे तिबे तंत मकाम तंग ए अलुकों कोरवे तंतन कम का हेदुं एविस मना कुराफ एमिम एविस एबामेहुं हेवकमेके बदलुगा मत नियमतेक अल्लाह इंबरु कुरबीमा एमिहुंगे कुरं गस्तु कुळई शिरुकुगे अमले मत शिरुकुगे वसीलतें इतनुगा एमिहुं कायम कुरं गस्तु एमे आयत तफसीर सेंगे الرابعه हतरवण फायदा की वही अहम्मुहा ऐ इम्मे मुहिम फायदा इन बाब लिबे मा मअना अल ईमान बिजिब्ति व तागूत ईमा जिब्ता तागूत ईमाम मकी कोबाक अलगुम नेगे हिच एदके च काफरुम अमर कुरैफा अल जिब्त अल तागूत इ फरात का काफर हो गई तौहीद के कलिमा के इब्बा ला इलाह ए कलिमा के तेरे नफी के तेरे हिमेने कमें अल्लाह फियवा अळुवति वेवे मत अळुकं कुरवे इस्तक अळुकं कुरमंदा एम्मे फरात का नूने के बुनु ला नूने के बुननि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिया मिस्तक अळुवति मंदा फरात ए गहेक मुगाविरस हिलेक मुगाविस मीहेक मुगाविस आदि मिस्तकुं एगे मच्च एमीहुंगे हुकुम कुरान निजामक मुगाविस दिरियोल मुगे फलसफा शरीयत कमुगाविस अल्लाह सुब्हानहु व तआला शारू कुरबाफा व नुआ को मेचक व ते कलाम शरीयत खिलाफ को मेचक नूने के बुनच नफी कुरच कुर्म फौग अळुवतिकम के एम्मे हाकम अल्लाह हमें के इस्बात कुरच इल्लल्लाह अल्लाह मेनुई हक्कुगेन अळुकम वेवे अळुवति वेवे कियमन तेरिवे एव्वेस फराते नुवे एव मिताग बने मा मअना अल ईमान बिल जिब्ति व तागूत अल जिब्ता ए सिहुर कमुगावेस अदि काहिर कमुगावेस अदि बुदा अळुकम कुरुम कमुगावे नमस अल तागूत मितके च ईमान मुके मुराद की कोबाकम अळुमन बयान रिंगच हल हुwa i'tiqadu qalbin aw muwafaqatu ashabiha
مع بغضها ومعرفة بطلانها أي إتكتش إيمان में बुनाबो के माने कि इतकच्च हमें के निहितु के अडिंग एतकाद पूरी मा हेये मिहुन्न इतकच्च ईमान विकम गवानी नोता इतकच्च ईमान विगन तिबे मीहुन्ना एग्वेवु एमीहुन्नं हितु के अडिंग नफरत तेरी पूरा हालतु गावेस अदि एमीहुन एती बातिल गोतुकाकम एंगे हालतु गावेस एक माने एक मिदा मौलिफ में इशारा करा नुक्ता है कि කොම්මෙන් අල් ජිබ්තා අත්තෝගෝත ඊමාමුගේ මානෙකි ෆහරග්ගාවස් හැමේකනි ජිබ්තා තෝගෝත එමිහකි ඊමාම් ෆාහුරිකමුග බෙලෙවේනි හැමේකනි එනගේ හිතුගේඩි එකන් ගබූල් කුරීමේ නෝනේ අදිකීත හිතුගේඩින් එබයක වෙති බබෙන් ඒ බාතිලුග එක්කන් ගබූල් කුර්මා එකුවස් බේරු ෆුෂුම් එමිහුගේ බස්තකා එමිහුගේ අමලන් එබ්බස්වා නම ऐसाबु फेरिगें एमियो फेरि तोगोताय जिब्ता इमाम कमुगा बेलवे ए मक्का का मुश्रिकुं मुस्लिमुं का वाह का सवाल कुरीमा यहूदीन का सवाल कुरीमा यहूदीन न रंगल एगे मक्का मुश्रिकुं एती बातिल गोतेका गेफुल वशाग बुदुबाट्टा नत गेफुल तेरे बुदुबाट्टा अलकम कुरुं ए शिरकुकं ए शैताना इमामुं का एमोनेगे आदि एकवांग एमिहु लेबेस नुकुरे हितुग नफरतस එහෙන් නමස් ඒ නෆරත එක්වස් බේර ෆොෂුන් එමිහුගේ බහක් එමිහුන් තායද කුරේ කලෙමෙන් තිතිබ ගොෙක් අල්ලාහ් ඊමාවෙන් ති මුස්ලිමුන් නවර මා හේකම් බොඩ එමිහුන් බුනි එම් මෙග්මානේ කි යහූදීන්ගේ හිතුගේ අඩින් හැමේකනේ මක්කා මුෂ්රිකුන් එකුරා කන්තන් ඒ රගලකමුගා ගබූල් කුරුන් ඒ නෝනේ නුක්තයි එමිහ එකන් ගබූල් නුකුරියස් බේර ෆොෂුන් එමිහුන් කර ඒවා කේ හීමා එමිහුන් ඒ බොනේ කලෙම් තිතිබ මා රගලේ එම්බෙජ්ජාම් අමිල්ල මිතු ගාඩින් එමිහුන් තිබක රංග නූකම කබෝල කුරියස් නූනියම් අස්තු ගෙමිහුන් ඇති බගොත මෙමිහුන් නෆරත් කුරියස් බේරි මුෂුන් එමිහුන්ගේ බහත් ආයද කුරාකම ගවනම එයි ආගමන්න බෙලවේනි යන් ඉමාමික් साफ दोत्तो इधर ए मिता विदाल वही अहम मामा अल ईमान बिल जिब्त व तौगूत जिब्त इमाम को मुरादे को बाय हल हुवा इतिकाद क़ल्बिन ए हमें के हितु के कबूल कुरुं है ये औ मुवाफaqatu अस्हाबिहा नुवत ए कुफर व शैतान ईमान व मीहुन्ना एग्गबुंगे मा बुग़दिहा व मारिफति बुतलानिहा एमिहुन इतिगडु नफरत तिरिकुरा हालतु गावस अदि एमिहुन इति मज़हब रंगळुनु कम कबूल कुरा हालतु गावस बेर बोशुं एमिहुन बहं एमिहुन ति गोदत आयदु कुरुं ए कुरान का बयान को फेवनी एमिहुन नंग गोद ईमान बिक ए यंग एमिहुन तारीफ कोरि एगोते एमिहुन कबूल कुरा तिबेफने गोडा कनवर मक्का मुश्रिकुना यहूदिना देतेरे के सादावत तिरि कवे एमिहुन कबूल न करे ए दीन नगलो कम के नो तेमिहुन गेन स्मुल गनगलो सेकम को मुस्लिमुना इदि कोलो वामीमा एवरी हमें इब्बावत फेना बेतस फेना ने मंजर एमिहुन तेरे के बार मसद होना देखो मुस्लिमुना कुरमत लाम वेज्जा इस्लाम दीन देखो वाम वेज्जा एवरी खिलाफ तक नट्टा लाभ एमे एकगन करात फेन एमिहुन फेना मंजर शैताना एमिहुन दक्कमुंदा जीने तेरे कुरमदा कोई الخامس فسوني قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فسوني إباميهن एमियों के बस ऐ काफर एबामिहुन न ऐ काफरों का मक्का मुश्रिकुन न के काफरों का एंगी तिबे नोनी एमियों के गोइन नोबा का एंगी तिबे काफरों में बोनी बस से साउ नेंगे हेंगे जिपुरी मालूम में फाह पर नुक्ता है इन الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين يهودين एमिहुन की अल्लाह काफर एफा बैकम एंगे मक्का मुश्रिकुं अष्टु हगीगी ईमान को आहोयनव रंगलुकम एमेहुं बोनी बस बस सावनेंगे इंगेच यहूदी बोनी मारगले कलेमे तिउलेमे कलेमे के दी मा साबितुकम बोडे मा सीदाकम बोडे गेफुलु तेरे बुदु बहट्टागे एक वरहगन तवाफ को ए सजिदा जा अच्छा कुर्बान को ए गुणु एकम मिदेबाम इत्तिफाक कोनी कोंतरे गत मुस्लिमुना देखो यहूदी मस मुस्लिमुना देखो मक्का मुश्रिकुं बस එහෙම එමෙ වතු බයි ඉලාහි වහීගේ හිදායත වස් දෝ කොල්ලාව එමෙ බොනේ කලේ මා රංගල බයිකේ ෂයිතාන අයිමුන දක්කා දෙපොරි زينතරි කොද්දී පොරි වෙත බල්ලා
ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಶೈತಾನ ಎಮಿಹು ಗೆಂಗೊಸ್ಸಾತಿ ಹಿಸಾಬಕ್ಕೆ ಗೆಫುಳು ವರ್ಷಾಗೆ ಎಮಿಹು ತವಾಫ್ ಕುರನಿ ಎವ್ವೆ ಸೆಚ್ಚೆ ಗಯನುಲ ದುನಿಯ ಹೆದ್ದರಿಗುತ್ತು එහෙම ලොබේ තිස්සතර යෆොන් මීන් අවමන ලිවේ නුක්තයකි බිමෙක් තනෙ මුකද්දස් වෙගෙන් ඒ බිම් මීහුන්න කොද්දේනේ ෆෑදයි නොවන් එක් මානකි ගෙෆුළු වශයෙන් බරහනාකු තවාෆ් කරේ දරජේ ඉන්සානුගේ حالතු දිය ඉරු එයි බිමුගාවා එම්මෙ මුකද්දස් එම් ඉන්සානු මග්ෆුර දිජ්ජියා එමිහු මුලේ බිමකුන් කුරාන මම් ෆයින් ඕන මීහුන් ජේනේ නගලවා තනුගේ ෆරාතුකු තනකුම් මීහෙක කොද්දේ නැබ්වස්කම නෝනා කුරාන නම ගෙෆුළු හරි බින් එමිහුන් දූණු කුරිස් එමිහුන් එතා බරහනාවක් කමක ෂයිතාන එමිහුන් සීන තෙර කොද්දින කීනත් එමුන ෂයිතාන ගුණි එක්ගොතගේ කලෙම හරාගෙච්චීලාගෙන් තවාෆ් කුරු රිබා කෑගෙන් වක්කම් කොග්ගේ නෝනියා එහෙනිස් ෆාහිෂ් කන්තත් කොග්ගෙන් හොදා ෆේරාමෙතිය එක්ගොතගේ හරාම් ෆේරාම් ගෝ තවාෆ් කුරු අනෙක් ගොතකි එච්චනුලා තවාෆ් කුරු කොංගොතේ ඉක්තියාර කරා එච්චනුලිම කහරාම් ෆේරාම නෝනා අල්ලාහ් හෙද්දේ ගොත උනේ එහෙම හර්මන්න බොඩ ළඟ ෂයිතාන රංගා දිනේ එහෙම රංගලවාණි හරාම් එච්චක් ගා තවාෆ් කුරු මාර රංගලවාණි මෙ නුලා තවාෆ් කුරිස් එහෙම බිම හෙදුම් බාලාගේ දුනිය හෙද්දේ ගොත ගෙබුල වරන් තවාෆ් කුරුම් දියේ මේ ෂයිතාන අමිනු ගෙන්දි හිසාබ අල්ලාහ් තාලා විම්මතිගලේ එම්මෙ මෑ මුකද්දස් තනුක එම්මෙ ෆර්තා බිම්මතිගේ කලාගේ අල්කොම් පුර බිනා කරන ගෙකොළු කෑරේක තවාෆ් කුරි එබ්බෙ සිච්චි ගයබල එහෙම බයකු ෆසාද වෙච්චාම් ඒ තනකුන් එමෙහෙන කුරාන මාකොන් මම්ෆයි නෝන්න ෂයිතාන දුනු කුරාන එබ්බෙස්තන السادسة هاوني وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد مي بابوغا مؤلف بيان قرأ فوا نكتة أي مي الترجمة معنى كي موضوع فتوغا مي بابوغا موضوع كي مي أمتوغا بيك ألقم قرآن الله نفرات بود ألقم قرآن أدي فرات وقتك تباوان إواهك أبو سعيد حديث کا بیان کرے فونی تبامهم لتتبعن سنن من كان قبلكم تبامهم قريغ امته کے گوتہ کے میں وٹفالے تباو مندانے حذو القذة بالقذة دونی دنڈی دونی کے تیرو ایک ورا التيرو ان التير تباو منداہیں معنی کہ التيرو کو فہتو ان التيرو دا اصول ایک تی کے فہتن ان التيرو اماز ایک دونی دنڈی دو کلا ایتی الدمارك نكمغن الدمارك اكدفان دتر قراين ايميهم فهاتم تبامن دتر قرمن دانه بالسراق حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ايميهم بس ضب ورك ونس ايه هرت تبامن بس ونانه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ايمن دني الله رسولايتي بدالوني يهودين نصارى واهكه كوريك ملتك تي بدالو قال فمن ادسكر دنگه كومبينش මිතාංග මේ ඉමාන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරා ෆෙවනි එකම් මිසම් උම්මතුක හිඟානේ එකම් යෝති හිඟාව අද එකම් මෙහරස් මෙදනි හිඟමු එකම් මෙහරස් මෙදනි ශරීයත ගෝය දෙකම මේ බාබු ගලම් ෆාහ කොලෙන් ජෙයි හැමකෙන් එමිහුන් උලේ ගොත් මාගේ එමිහුන්ගේ දීනුගේ ඛුසූසියාත්ගේ තෙරේග එක්ගොතන් අලගොන් මෙ තබානෝ මෙන්නෝ ඒ මක්සද තබානෝ මෙසේ මක්සද हम अहम में एमे गत्त का खिलाफों एवस मकसद हमें के तबानो को कुछ शरीय आसो दिकिन तबावे से गनवार अधिकेत एमे मगे ख्याल को फियाम ए आगमन जे तफात खिलाफों ए शरई मकसद मिसाल का बल बाएगा आशूरा दो गरोद औल किताबिन नसाराइन हिफा यहूदिन हिफा मूसा अलैहिस्सलाम सलाम कुरबीती फिरौन ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎದು ರೋದೈಫು ಸುನ್ನೆ ಕುರವಾಫ ಶರೋ ಕುರವಾಫ ಏಗೆ ಕುರಿಂದು ಹೆನ್ವತ ಫಹುಂದು ಹೆ ಹಿಫಂ ಅಮರು ಕುರಬೆ ಯಹೂದಿನ ಖಿಲಾಫ ತಫಾತು ಮೆ ಮಕ್ಸದೆಂ ಎಕ್ಸಾತ್ ಎಹಂವಿಮಾ ಹಮೇಕನಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆಂ ವಿಸ್ನಾಲ್ ಜೆ ನುಕ್ತಾ ಕಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆಂ ಮೆಂ ವಟ್ಟಫಾಳೆ ನೋತೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಖುಸೂಸಿಯಾತ ತಬಾಣೋಂ ಏಯಿಂ ಹಮೇಕ ನುಫುದೆ ಯಾ ಖಿಲಾಫ ಶರಿಯಂ ಅಬುನ ಎಮಿಹುನ್ನ ಖಿಲಾಫ ವಾಶ ಮಿಸಾಲಕ ෆෑවාන අරගෙන නමාදු කරු
algon men teres girabim dekeni warambod maselek fawana garan namaz kura kanwa ekam algon men fawana arage hunna tanegga misala magumati ge namaz kuran je oni dature ge mati ge namaz kuran je algon men ge namaz kura tanoga ei fawana arage wadenik me olun ammuko maselen nun ko beleve tane misala ge miskite fawana gare miskin hadiwa noniyam kaapede algon me ehen tanegga wes namaz kuran ecche fatura begamacche fawana garafiam faragga edi ya munasib nodan en names bimmati ka namaz kurani enum bas taneke namaz kurarme e taneki fawana garan hurweten ekkum ga vecchiya sunne gotaki fawan ubelu ngede sunne gotaki fawan ubelu ei ma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi yahudin deke fawanu ka namaz kurun ei masalekam emihna khilafah ahar men dekem vei masale nuka masale nuka dekeni fawanan aragen ule tanegga fawan algon men balanya egamani algon men se dekeni ei masalege em fawana aragen mun tanegga fawan darko najihe netichi yamu e fawana ko namaz kurun ei yahudina khilafun ei shariat ko maqsad mi konkameto mi ki adaka denu namaz ke teregas ekefane wenangwa khilaf washe ekefane du namaz kurun unnaba ekefane fawan jodu kol illa lebi ifara kolli asabe ko neten feni wadage namadu ge befulu fawan dor portas ukko ale dor kore fawan magudum febi din namad ko ni wada ke fan hadis korevi kivegen e tibame ekut kanta kore ebe fulu danno ni timamme ne feruni kade ke fan fawan dor kole ifara kurate me magudum timamme ekut tabawi ebe fulu nutibba fahum kurak magudum feni wadage te nama tere magudum badalu kore ei shar'i hukum farage badale ko bedan namadu fawana garanti be tibun hukum mansukh kurevi ekan walone ko faharake bedan magutun ebe fulun badalu hadis kurevi hen nohadas ei eirugo masjid nabawi terege ebe fulun fawan dor kola ko aru bang wala masjid nabawi ga nonna ne mihar me onne kaabet wala murijaven bimmati ware vehijjam namaz ko nimere ke fan nikkuri kisadu hore bimuga kisadu eke fan nikkuri එහෙම බිම ෆෑවන අරන් වඩා ගුණ තනෙන්ගෙයි එහෙම කොම්මෙන් ෆෑවන කොන්න ෆෑවේ නමාዝ කරන ෆෑවන හදිස් කර හෙනෝ දර්ති මං කයෆා නමාද ගොන්නඩ ජිබ්‍රීල් ෆාන් වඩාගෙන විදාලවේ කදේ ෆාන ෆෑවන ජෝඩ කොලක නජිහෙන් හුට්ට එහෙම වෙකින් එකේ ෆාන ෆරක් කරේ ඒ මගේ අගමතික නමාද කරන ජේ حالتෙන් ඇස්සිය නුමස්තේ නමාද කරන ජේ حالتෙන් ඇස්සිය දීම් බාරෝ අලනි ෆෑවන නුබෙල් ඒ කිවෙක යහූදීන් දෙකෙනි ෆෑවන ක නමාද කරන ඒ මසලේකම ආහාරම මුරණ ඒ මසලේ නෝඩේ ekan dekko em hamekin eggano me non khilafun ebe sharai maqsad السابع حبني التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة جموع كثيرة صافكو صريحكو مي أمتكو بيكو بدن علىكم قرآنكم واهكم النبي صلى الله عليه وسلم بيان قرافو أدي إكما مي أمتكو ورقين بيكو تباوانك ඒක ඉතිරේ කවුරු මේ බාබ වර ගිනවා දක්කාපුණානේ ගබුරු වරයන් තවාෆ් කරුන් ගබුරන් නදුරු කුණු සාලිහ් වලි වරින් ගබුරත කෑරේ ගස්තුකෝගෙන් දියුන් එතන් තංගේ මකාම් තක්කම් ගහෙතු මි වා කවුරුන් මියදු මුස්ලිමුගේ බොඩති ආබාදී තං යති කො සෙගිතිරේ වදේ කොස් ඉන්දියා පාකිස්තාන් නේපාල් තන්තන බලාදිස් පනන් මොන්සර් මේ ඇෆ්‍රිකා බය ගෝමතක දිස් පනන් මොන්සර් किहा दरजे काउन दिया मिहद्दु अगर में खबर गाडो है दुनिया के नम मशहूर फिल्म स्टार है गवाह के सलमान खान वाह के मैं मिसके दक्कस नो वाह के मैंने क्या रही मैंने करने ऊपर दीन के मेक बस मुस्लिम आउन के सलमान मुस्लिम सलमान फारसी सहाबी एने नेम कोन में कुन दीने में सावन बताया मैं तो कुछ कौन फोना विकिपीडिया के ने के तार फोना फेंगेरो विकिपीडिया कहने का तारुफ के जाफिरन हिंदू इस्लाम कहने का रिलीजन दीन हिंदी या इस्लाम दे एक असली होत सुभान अल्लाह मी मुस्लिम ने अगर में ही पूरे मुस्लिम का किया में ओले එහෙම මිහුන කවස්නේ කොන් දීනක මිහෙක මොකද ඒනකාර සවාල් කරම ඒනකස්නේ කොන් දීනේ මිහෙක මී ආගොන් මෙන්ගේ حالت में දෙක්ද හරියට වෙසේ හැමකේ නේනේනෝ එකවර බෑවරම
bappa muslimek mamma hinduek emballa wakine kantaman furda bappa muslim amma hindu kavani kurun hudde vesnu sharai gotu huddenwa adi mamma eya bappa demihun edegen tibba bappa islam vecchiya mamme ki hindu vejjam mamma islam vejja mamma dokollaje nula wen hindu ka edegen hama ekane hudde poti ahulu kitaben ge terein angenaka kavani kurun hudde kore poti muslim ekam emihawas islam gen kurfa enege deenum berwegen den ahulu kitabe ke vejja mena murtaddu hisabena dokollaje aslu ena gori guruga hotta miya kini embe jehori gota hunnana ekam islam fotta edema den ena din badal ko fiyam esam perigi ena murtaddu hi kavani fasquwa rule ema islam ge muslimun nisbeva mehunge daraja kossen hisabaki e naaya khudu tibanne ki islam ekkamennege adi shiruka tauhid ekunuwanakan ves nege hinduwa islama eggennuwanaka makka ga abu jawla vesenge nuwanaka evvare abu jawla enge tiwanna me ule gotta ulegen islamun dinaka nuwadevenaka ajala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ajib min buni huriha ilahun taken ilahan hediye mi ajabak fadakamek makka mushrikun ajabu ekay phana ilahan huriha ilahun ta hedima hone mekkawante ilahan alkom koram bunima mimi hone ajabe besnuwe kiha bodak ekkolum hindu anekkolum islam emihun kiyagen kudu eneves jawab denne go wa noga ja otun gari kun deenege anin nuktaya ke omne wa dekkune faha kolle mero mihe algon men daringe hittoga medu tarijambi fiyajambi tarinne emihege deen emihe kannege emihege deen ehemme unda kasne kon deenege ek algon menge sitting room toga abodus fiyajamunda taritaki ebe rotemi mi hitamur den emihun fiyajha gotan algon men tarin fiyajam farabi amne ko wa algon sala eda algon men ter bemme nakasne ke algon me kon deenege baik माने कि मुस्लिम ने कुछ सोलंजे को तन्ने एम उम्मत को दीवार बोड़ा शिरक फिद्रफ الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة إما أجاب عنك كما كي نبي كما دعوة كور ميهم كترين بايم ميهم إسلام وشهادة كذكر مكيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كياب عنك نبي كما دعوة إذا وني من يدعي النبوة مثل المختار انت مختار كي اميك واقف امام رحمه الله فاهم قرا فواني اي نبي كما دعوا كريم تريغ ابو عبيد الله المختار بن ابي عبيد الله الثقفي انا نبي كما دعوا كور اسلام بقول شهاده كيما اينا کے دعوا سدغو එකම کو سنك انك جها اسلام میں کافر ہوئی مع تكلمه بالشهادتين शहादत के देखलिमा खियमुन नबी का दावा करी मस मिहोगे नतबा शहादत देखलिमा खीमा नबी को फाहो का नान्ना ने कम शहादत को फुरतम कलिमा कीमा कुरान ते दुकुरन लाजिम करे कुरान के नबी को नान्ना ने फाहो मुहम्मद रसूलुल्लाह की मैं कदे इफान गिरने रिसालत फाहो के रिसालत को अदे के इफान हदीस पर सुन साबित हुए फाहो नबी को नान्ना एकम को ए देखलिमा खियमुन नबी का दावा करी मैं एना के फाहो तुम बस बैको तबावे कोल यह مغفرة وتصريحه بأنه من هذه الأمة دينا بنا تبنى كم أمة كميك إكم أين بسمني آلو بيتنا لوبي كرمك نموغا هذا من فساد وأن الرسول حق وأن القرآن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسولك قبول كفا إكيفان كنستي بيجس كافرون أدي قرآن كي حق قبول كفا يا إدي كلا نبي كما دعوا كرن وفيه أن محمدا خاتم النبيين القرآن هذا كيفان كيس حديث توقع محمد صلى الله عليه وسلم بفهم نبيا كما مع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح كما يا يكوكا مدكول مجھے کا صاف ونرس بيكو إنه تباوعين إنه نبي كم رسول كم قبول كوكين أولوني ميهار كوا كنوم ما كوري زمانو كا كوريغا مي أي إذا ابن حجر رحمه الله بيان كرافاني مي المختار بن أبي عبيد الله الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافته ابن زبير عبد الله بن زبير خلافة كوري كولوغا كوفة مينا غدر كنه كولوغا يعني نبي كم دعوا كوجي أهل كتابين اللوبي كرم كدعوا
ආලු බේත ලෝබ කුරුම් ගදා අවාග ෂියයින්ගේ ජමායක් ගෝයාගෙන් නිකුමගෙන් මේ හුසේන ගෆානුගේ ලේක බදලු හිෆාෂේ කියාගෙන් එයා දෙකොළ නිකුමගෙන් එමිහුග ෆාතුග ඒන නබීකම දවා කුරුම් දාරුගස් එක්ක ලේක බදලි පම්බය කේන පාතු නිකුමගෙන් ගෝන්දි මිහිරි කංකම් ඔලිගෙන් දාවර් ශහාද් දෙකෙනම කියාම එයා දෙකොළ මසේ කුරාරස් මිහුන් ගේන පාතු افوق من دينوان فادك يا ابن مالني البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة النبي صلى الله عليه وسلم دبي وفاوركم خبر أي حق من أمة إكف وهيك ندانك إبس زمان نانا أمتك حق نتيدا زمان كم تنقابس حقوق بيكتبين وتكمل سين حسابك دنيا كل دنيا إكون أمتهم حقوق أولورهم نتيجة ندانكم غفاركم خبرك كيف عند بابوني كما زال فيما مضى كوريج ماضيك رسول بيكلون هداية بيت تنتر نتيجة غس ديا فدين نونيا رسول بيكلون تبابي ميهم مغفور دين شروع كوري فدين مي ندان إنك كيتم ورك أمتا دكور ميهم مسح كوريس hatiara eheniyen iksaga datkoga mase kuris ummatum eba ekko filaga nudanaka an nabiy sallallahu alaihi wasallam mufaraka khabar debafun hadis wadalo bitanga wali bayan kurafoni bal la tazalu alayhi ta'ifa e haggoga matiga jamaatege bayko abadu istibe qiyamah qaim wande allah subhanahu wa ta'ala qiyamah qaim iradu kuraba hinduga yamanu karan fonuwane fini waik eba as එමිහෙ ගිහිතුග ඊමාන්කමග සර්රයගේ මෙම්බරවා මීහාවස් එ ෆුරාන හිප්පාන් එවෑගේ සවු මරුවගෙන් දාන ෆුරාන හිප්පානේ මලකුල් මෞත් හන්න සෙමිහ මරුවගෙන් දා සවබෙක්කම ගවානි එවෑ ඒ හිසාබුන් දෙන් දුනිය ඛියාම වානි දුනිය ඛියාම වාර බිම්මතිග නුහුන්නාන අල්ලාහ් දන්න එවස් මිහ හදීස් ගාසේ ලා තකුමු الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله بمتيك الله الله में कलिमा नुकिए हिसाब दान दे क़यामत कायम नवान क़यामत दुनिया कायम वार दुनिया इतनी एम्मे नुबामे इमें अल्लाह मुदन्ना ने इमें मच्चे दुनिया कायम क़यामत कायम करवाने कुरीगा ईमान गाहलु वरिंगे मारो हिप्पा एमी होने मंजर अल्लाह सुब्हानहु तआला नुदक्का एम बिमा ए हिसाब जहंदिन हग्गुगा मतीगा बायको साबित हुए तिबेने इतांग मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफारक खबर देवावन يذكر أو من مادما ريق ما قلنا ما دفوه باقي ورفادتك بهوت ما هذا كان هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.